Khur nakaslem jong udongsan Hima. Kakinhuni leka jong Mawlyntriang Sports Club kalayo ban Korea ke Jingjop hagsni sedang Pyrda ke Lympung leka football ya kabalatip kom katirot sing knockout football tournament arhajar Plie. Katika nam job jong Mawlyntriang SC kalawan hadian kalala ban pelim no da argul lanot ya ka Jakong SC hag jingi leka persya amadan rongra nongklau East and West Khasi Hills hagsni balang katayo. Ya katika Lympung na penong da Khasi Students Union nongklau circle Hakabaw samna lambok starwell marngar President Rangba ka KSU sengkemi ulalong ukongsan. Kajing temu jong katay Lympung ile kai kalong kumsibenta ban kintiyo ya kasap kapong jong kikun samla kibadan ya kasap kajing ile kai kenjat bol bat bakani Lympung kenjat bol kalong ru kum kajing kan maburom ya kalingko ngiyap ka ba shispa prabupra jong upayem tirot sing ukrawat jong kari. Hakatay kasi naloro samla lambok starwell marngar lasenran lang ru do samla samaka Finance Secretary KSU West Khasi Hills District sembut kongsan hakaji don nang ru President ka KSU nong Cloud Circle kinong ket kam bat kiwe-kiwe dia. Sak. Belum